شما من تماشا کنید یک تا دیگر از پاکچه سیپسیاک مرسدس بنز GLE سالی 2014 ML میشد این کلوف و بودیکی شده است GLE میشد تا سال 2014 ML میشد کلوفی بعد همون ML نو شده است GLE شده است همون کلوف خلاص باردارا حالت ماشینچا بهترین نگاه کنید یگان کمبودی نداره نرخش باردارای من 280,000 سوم سراچنی فروخته میشود خریدارو مرحمت تنیروفکا اوجاتاش با فکرم کمتر موندگی است بالا ماشینا موتور 3.5 بی توربو میشه بسپیشوی دو سوپ دراش دارد وقتی باشم نگاه کنیم باردارو حالتش بهترین با دیکتاش خوش رو چوت آماده است یگان کمبودی دیدن نمیشود باز بیاید قطعی استاتون تماشا کنید سالن سیو مبلنی سالن زدنی دیفلکتر دارد لیوک اون زاکا سالن باردارو مرا پیشا تماشا بکنید دچی فلیپیر زون هم دارد سیدینی لیفت پنل سیدینی زینکو باردارو 2014 قسم آخری 2014 خریده است 2014 7 ماه مبلنی رول مولتی رول پرابگاش میشد 79,000 میل گشتگی یگان اشیبکن ندارد استار استاپ اینا باگریف سیدینی دوغزون کلیمات کنترل منتورچوش بهش خوشرات سلاموشال توزاق پرابگی کم کتی باردارو پرابگاش رادنای است میتونید زنید از این کد بینید خریدارو مرحمت وریانتی بهتری نرخی بهتری کتی شانس از دست ندید خیلی از باردارجانو ارزنده است یعنی حتما فکرتون هست لایک فراموش نکنید به کانال ما عضو شید باور دارم که ماشینی با تبدیلاتون رو از کانال ما بمطرح جانوی من مرحمت مرسدس بنز GLE نگاه کنید سال 2016 حالتش بهترین است باردارو سب سفیدک تنیروفکا اوجاتاش سالونه موتور 3.5 میشد باردارو GLE 350 میشد نرخش باردارجانو 399,000 سوم آخرین نرخ فرستادم ماشین همه جاش زاواتسکی خودش یگان خیلی بودیکیت شدگی نیست تنیروفکا اوجاتاش گفتم سالونه هم یگان 10 ماه دیگر کمش باید باشد کوزوفاش تو زاکا یگان چی کار نداره دیسکوش بالونش پاچکا اخی باشم میگم باردارو من تمام باردارجانو من اگر کسی به نه سالای کووناترش در کار باشه رستالی کردگیش نه 36 و شام میمونه وش نرخ ارزانش بود بعد 2014 این 16 اتکلیچو دو سوپ سالن نگاه کنید چه خوشراک است کوینی سالن یا حجبو های میکردن و کنید ماشینچاشون عجیب لوک هم دارد پانوراما دو تا دلنزوک کوپولاتش بهترین یک دست های کردگی بوده ماشین سیدنی لیفت پنل سیدنی دارد باردارو ماشین امریکن که وینکو 2016 5 ماه است پرابگا نگاه کنید خیلی کم 83,000 کیلومتر است میلم نه کیلومتر گردوندگی باگریف سیدینی استار استاپ دوغزون کلیمات کنترل سالونش توزه یگان جوش یگان نوگی سوزان باری خور ندارد کندگی دریدگی خروشیدگی ندارد باردارو اون سالن سیاه بهترین است یعنی کلیدی چش اینش باردارو استار استاپ پوشو باردارو خیلی میگیری گریستم میشه دید یکی زاواتسکی خیلی نشد خیلی از باردارجانوی من ارزنده است یا حتما فکرتون است همه باردارجانو نگاه کنید لکسوس RX 350 F سپورت سالی 2017 است ماشین کانادا زدگی ندارد عموما فرستادن سوال جوابش کردی یکی پیشش باردارا رستالینگ کردن 2021 کردی بامپر کتی فروشه و تنیروفکا اوجاتوش اگم 11 ماه دیگر نو گذارم بگیدم کامرای 360 گرادوس خب موتور سری نمرش پدرکا حالتی ماشین بهترین نرخش باشه اگر 350,000 سوم آخری نرخ برای از پیش گپ زدیم باردارو ممکن یگان مایده ارزان شد نکی آخری نرخ مونده ایستاده بالونچاش نه پنل دیسکچاش هم خوشراه کوزوفاش توزه باردارو بسپلیچوی دو سوپ 4 در نرخ باشم میگه که سفری تریو کمپانی بسیار سیتاش هم خوشراه است یگان مایده کار نداره 77 باردارو نمر ماشین ما نبود تاریخ نامه پارکترونیک کامرای کروگلاوی گفتیم سالن تماشا میکنیم باردارجانو خریدارو مرحمت وریانتی بهترین و سالنش هم بسیار خوشراه است سالن سیاه نجاش کامپ جیگری کتی کمپانی رو میشه شتورکا داشته است پانوراما داشته است نواراتش بهترین است که باردارو خوب دچ فلیپیر زون سیدنی لیفت پنل سیدنی وینکود مرحمت حتما وینکود زنید بینید نکی کانادا نمیبره ممکن که زنید کنید با گریف رول افت خولد کامرای 360 مبلنی رول مولتی رول خوب کرویز کنترل باردارو پرابگ 188,000 کیلومتر گشته است پرابگش بسیار کم است نه کم نه سریع نرمالی پرایکشیا داشته است با مانیتوری کلام با گریف سیدنی ونتیلاسیون سیدنی جوستیک سرجی واژن ماشینچه دو وید دست باردارو من مرحمت خیلی از باردارو کوپه اکسپورت هستن خیلی مرحمت تایوتا کمری دو کامپلکتاسیون اسکا باردارجانو حالتش بهترین به حد توزیع خوشراک است نرخ 122,000 سوم سال 2011 موتور 3.5 6 سیلندر باردارجانو خوب نو زده یگان جوش زدگی نداشته است وینکودا میونم حتما وینکودا زنید بینید یک دست گشته که بس نکمون آوردم و تنیروفکا اوجاتوش 4 ماه حجت 4 ماه تنیروفکا دارد خوب کوزوفاش توزیع یگان جوش یگان مایده یگان کمبودی ندارد
نقیباش هم نگاه کنید دو گلوشتله مشد خد دو نیمش هم دو گلوشتله مشد و نکی باردارو سیونیم اخواد شد سیونیم دیگه خیلی میره بارداروی که سیونیم های کدگم دو نیم دیگه های نمیکنن کوژنی سالن سیاه با چخول کشته گیردیم نه سالنشوش هم توزا خوشرک است و ویدیو باردارو خیلی خوشرو ماشین نمیتواد نکی باردارو با دیلپری روی دیگه بار تماشا کنید باوری دارم که به شما معقول میشد خیلی اولاد خیلی ساستیانی و ریت که میبیاد نه وینکود از این بینید زدگی ندارد سیسانا پرابگش ببینید چند است پرابگش هم بسیار کم است 139,000 میل پرابگ داشته است خب кондиционер дорад ях кондиционераш обогрев сидений акустика JBL коробкаш вариатор салончош тоза хушрак якта монитор зендагар бо зури бад мешад не ки бе мониторам худаш акустика JBL бардаро зури бад мехонад на бо люк ҳам дорад харидоро марҳамат нархи дастрас боз муомила дорад 122,000 сомон арзанда аст яъне фикротона ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боварӣ дорам мошини ба табиилатонро аз канали мо пайдо мекунед برادرجانای من انا بای موافقی طلبی نمی صاحبی ماشین برادرجانو لکسوس ES 350 سالی 2014 این ماشین چه ما برادرای من این GMC هم رکلام کردیم برادرو از این ویدیو پروش هم میمونه که چی ماشین راسته خب این لکسوس چه ES 350 برادرو موتور سینما بنزین پیشش برادرجانو چقدر خب 2021 رستالین بود دیکیت کردگیان ولاتش بهترین 25 شونه دیسکوی заводской خودش است خب پودفوش توز داد سفید تریو کمپانی میشه مخبوش هم میبینیم در پیش علیش کردگی تمام دیگه این مخبوش دیسکوش هم ماش заводской خودش 2014 15 سالش رو ببینید 14 فتن خطا نکنیم اگر 14 رو без ключевой доступ салони светлый кожный салон мош тоза шурак است без ключевой доступ датчик слепых зон сиденья лифт память сидений винкод марҳама 2014 охираш буд аст моҳи 08 коҷош дар ҳолати хуб аст нархи беҳтарин ки мо месазем бадаро 87,000 мил пробег ашиткан надорад наворотош полни ҳамаш пурра буд аст ҳам обогрев сидени вентиляция сидени обогрев руля шторка сережи вождения джойстик старт-стоп задни камера двухзонный климат-контрол ҳамаш ҳаст люкашам ҳаст бадаро хайрдоро марҳамат خیلی از برادرای من ارزنده است یعنی فکرتون حتما نشه شانس از دست ندید یه بار پروسه بیاید از نزدیک تماشا کنید این کدش حتما زنید پرویش کنید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه باشید باور دارم که ماشین ارزان دسترس از کانال ما شما حتما پیدا میکنید برادرجانای من دوستدارانی اونت HD تماشا کنید سال 2009 ماشینچه کره موتور 1.6 برادرو گاز یورا 4 هم دارد نمبر چوش پدارکا 770707 دستان خیر بله فاروش دکی باردارو امریکان که زدگان امریکان که بخش رو تر میشد و بو دیده ای امریکا نگوین الانترا نیست باردارو اوانتی است سیتاش سیو باردارو کراسکوش توزا والونچوش هم بد نیست دیسکوش رازمری 16 باردارو دیسک کلم است نرخی بهترین میمونیم خریدارو مرحمت سروچنی فروخته میشد کسی خریدار باشد اسپیت کنید بیاید از نزدیک تماشا کنید پارکترونیک حجتوش باردارو تو آخری سال باردارو تنیروفکاش نکی باردارجانو چند روزی دیگر موندگی ندارد گیرم میشه تنیروفکاش در 3 روز موندگی салончош тоза хушрак аст кожни салон аст вале хато накунед балончош ҳам хушру марҳамат бардаро пешоша мебинед коробка автомат бардарҷоно салончош тоза обогрев сиден дорад кондиционераш кор мекунад мультирул ду тараф пробегаш чанд буд пробегаш хато накунед агар бале 268,000 километр гашта гирдааст خیلی از برادرجانو 70,000 سومون ارزنده است یعنی فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید و کانال ما ابونه شید تو از مشتری نوبتی ما به خبر نمایید با احترام کانال افتاد و بایت جیبور دارم از کانال ما شما مشتری با تابع دیدتون رو با نرخ ارزان دسترس پیدا میکنید بای برادرجانای من گاز 53 تماشا کنید کلانیش نگاه کنید که کوپرانگی گاز 53 است این ماشین بردارا خیلی میدونید بسیارتونه GMC لیوکوند است GMC ای امریکانسکی ماشین است بردارا چیستا امریکا خب از دبی автосалон گرفتگان اکسپورتی دبی میشد حالت این ماشین بردارای من نپنا پاچکا автосалон سال 2023 موتور 62 8 تگا این تگا زیلامات برابری همین است خب حالت ماشین بهترین نرخ نگاه کنید برادرجانان 990,000 سومون نرخ قریب آخرش است دیگه ارزان نمیشه یا خطا نمیکنید حالتش بهترین نگاه کنید برادرو 8 تگه مثلا راسخولش خیلی 15 لیتر بالا اوجی از هایکدن از مادر است ماشین پچکه یگان جاش یگان نوگی سوزن برای کار ندارد دو تا کلید دارد برادرو از автосалон خودی اکاون از خیتوی خریدگی دادن بالون چوشم پچکه ماشین با 2023 گرفتگی هایکدگی هم نیست خیلی 15000 کم تر گشتگی است تمام خریدارو مرحمت باور دارم که خیلی ماشینای دوستداروش هست با این مو پادپیچکو برای همین برادرجانو فکرتون رو بنویسید لایک فراموش نکنید کامرای 360 گرادوس ماشین سه قطاره میشد البته 4 در 20 کیلو 4 بالونچوش نه پادنوشکی چوش ببینید خیلی میبره اکوستیک وست
акустика бост бардаро. Кожаша бинед монитор дорад, панорама, потолоки сиёҳ, сеюм қаторааш ҳам аст. Задний климат контроль, задний обогрев, хулос ҳамаи наворота дорад. Сидения лифт. Хуб, селектора нигоҳ кунед чӣ аст? Не селектор инҷа пробег 15000 километр, штокош лед. Салончош тоза хушрӯҳ аст. Харидору марамат ҳама наворота дорад. Бардарҷоно марамат Hyundai Solaris соли 2014, мотор 1.6 волташ, бисёр хуб сеташ бошад агар бардарҷоно. Миндални аст. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯҳ, номер 4 подарка. Хуб, кондитсионерош ях, мотор коробка ҳамаи 100%, коробкаш автомат бардарҷоно. 75000 сом унсай содан, боз камтар муомила доштааст, бисёр нечор, баллончош дар ҳолати худ, дискачошам, дискачои фасон аст бардаро, ниска профилни. Кузуфош тоза таксия, умуман гаштагӣ нест, як даст пай кардаги унсай содан, номер чоша бинед 6060. ҳуҷҷатошам ҳоли чанд моҳи дигар ҳаст, ҳозир аниқ мекунем, салона тамошо кунем бардаро, коробка автомат, монитори Android бардарҷоно. Хуб, нигоҳ кунем бардаро. Салона 4 электропакет, салончош хушрӯҳ тоза аст бардаро. Фикр духтарак ҳай кардаги ҳастам ки тоза гӯши. Сборкаи Россия аст. Хуб, кожни руль, мультируль, пробегаш ҳозир мебинем, кондитсионерро гуфтем, ях кор мекунад, монитори Pioneer, монитори Android, задни камераш кати. Нигоҳ кунед бардаро, чӣ мошинчаи зиндаак аст. Марҳамат, бисёр духтарако апашко мепурсед, ин мошинча барои шумо бисёр варианти хуб. Бензини холи, газ умуман задаги нест. Расходаш 7 литр, 7.5 литр расход дорад. Родной пробегаш 177000 километр гаштааст бардаро. Хеле аст бардарҷоно, харидоро марҳамат. Варианти беҳтарин, нархашам беҳтарин, боз муомила дорад. Ва духтарако ба он апашко равон кунед бардарҷоно. Барои ки бисёр мепурсанд. Духтар, мошинчаи майдаки кампактничаи кам расхода кард. Ташаккури зиёд. Бародарҷонои ман марҳамат, мувофиқи талаб барои шумо Toyota Camry 2 комплектация XL гибрид. Солаш 2008 до рестайлинг аст, рестайлинг кардаган пешоша. Ҳолаташ хушрӯҳ, гибридош хушрӯҳ кор мекунад, боз метавонед биёед хати узодон хушрӯҳ проверка кунед, нақл кунед, савдо кунед, гиред. Нарх 95000 сом бародарҷоно, сети сафед, тонировкаи 100%. Як-ду моҳи дигар ҳуҷҷат тонировка дорад, ҳуҷҷатош бошад солона бародарҷоно. Без ключовой доступ, баллончош дар ҳолати хуб, дискачошам рестайлинги. Биёед ин диска бардаро солои наваш мебиёд. Дискои XL, инеки не стопои заводской аз худаш аст. Ақибаш ягон ҷоша алиш кардаги нестам бардаро. Стопои гибрид намехел мешад. Расходаш бошад агар 6-7 литр бояд расход кунад агар гибридош қоидави бошад. Агар салона мебинем на кожни салон, салонаш подсветка доштааст, чихолкаш зиям, без ключовой доступ. Сеташ бардаро сурх будаст, не метавад бали. Сеташ сурх будаст, сет пленкаи сафед кашдаги. Сидения лифт ҳар ду тараф мешад. Винкол марҳамат 2008 тоза. Ростигар мошина химчистка талаб аст. Чётка хушрӯҳ химчистка кардан лозим. Обогрев сидения, монитор, двухзонный климат контроль, старт-стоп, пробег 214000 мил, неки ягон ошибка надоштааст бардаро. Мошинча бад не кам расход дорад, например. Ин ҳамин чизҳо ҳамаша бояд нишон диҳем да. Ин ҳамин қадр расход дорад. Мебиёед бардаро аз наздик тамошо мекунед. Бо дигар ҳама ҷоша проверка мекунед. Винкода ҳатман занед бинед. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Марҳамат. Варианти беҳтарин. Сеташа гуфтем сурх. Пленкаи сафед кашдаги гибридош 100% фрестадам. Боз биёед хушрӯҳ тамошо кунед бардарҷонои ман. Арзанда аст ё не? Нависед лайк фаромӯш накунед ва канали мо обуна шед. Ташаккури зиёд ба ватан, рӯзи хуш барои кор. Марҳамат бардарҷоно, ятай дигар BMW чай F10. Ин рӯз неки рӯзи BMW даст бардаро, нархои дастрас обнайсадаст. Инаш 126000 сом соли 2011 вамперош рестайлинги иштагааст. Ҳолаташ беҳтарин бардарҷоно. Лабовияш антиблик, тонировка ҳуҷҷатош солона, ягон камбуҷ надорад. Мошин Корея, мотор 2 литра дизел аст. Дизел бензини ба коммуникачиҳои бетмин, баллонош дар ҳолати хуб, дискачош заводской аст бардаро. Сеташам сети хушрӯҳ аст. Сетои бардаро мебиёд бисёртар. ҳолати мошинча бардаро рости гап маъқул шуд, хел свежак аст. Маълум аст. ҳоли ман салонаш дидам, неки бардаро ин хел уже мошин маълум ки хел свежи да, хел мошин бардарои ман дастани 1 километр мебинем, уже мефаҳмем. Салона мебинем. Марҳамат. Кожни салон, салончош ҳам неш хел тозаки хушрӯҳ. Мошинча нах панал даст гуфти гапо. Сидения лифт, панел сидения. Солаш гуфтем 2011. Хуб, режим надорад. Обогрев сидений, кондитсионерчош ях бардаро. Я бор заводид кунед, чӣ хел аст. Салонош тозак аст. Хуб, чӣ дорад? Ягон ошибка надоштааст. 150000 километр пробег доштааст. Дидед чӣ? Пробегаш кам. Проекция дорад, лабои ба нишон метиҳад, кондитсионерш омодаи, кондитсионерш ях бардаро. Касе BMW бошад, агар не BMW барои шумо бардаро варианти беҳтарин. Боварӣ дорам ки мебиёед аз наздик тамошо мекунед, шумо маъқул мешад. Чӣ хел аст бардарҷоно? Арзанда аст, яъни фикротон ҳатман аст. Лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шед. Боварӣ дорам ки дар канали мо шумо мошинаҳои ба таби дилатонро бо нархи дастрас пайдо мекунед. Бо эҳтиром, канали Автодубай.